Prošlog vikenda, 2. i 3. februara, Srpska pravoslavna crkva Sveti Luka u Potomku pri Vašingtonu, Kolumbijskom distriktu, svečanom akademijom proslavila je Dan Svetog Save. Bilo je to veče koji su svi sa velikim nestrpljenjem iščekivali. Ove godine događaj je dodatno uveličan prisustvom visokih zvanica. Njegovog preosveštenstva, episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja i njihovih kraljevskih visočanstava, prestolonaslednika Aleksandra i princeze Katarine Karađorđević. Poseta kraljevskog para se polako pretvara u tradiciju, s obzirom da su naši parohjani prethodni put bili u prilici da ugoste kraljevski par prošle godine, takođe u februaru. Na početku večeri, kraljevski par je u potpunosti bio posvećen ostalim gostima i strpljivo pozirao pred kamerama parohjana koji su bili izuzetno ponosni i počastvovani posetom budućeg kralja i njegove supruge. Među ostalim visokim zvaničnicima su takođe se našli i ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, gospodin Đerđ Matković sa suprugom, kraljevski adjutant, gospodin Branko Terzić, gospodin Obrad Kesić kao specijalni predstavnik Republike Srpske, gospodin Milan Besnik i drugi. Nakon svečanog ulaska gostiju, molitve i državnih himni, domaćin ovog događaja, otac dr. Vasilije Vranić, paroh Srpske crkve u Vašingtonu, srdačno je pozdravio sve prisutne. On je podsjetio da srpska zajednica u Vašingtonu i nije tako mala, jer ima veliko srce koje je odolelo mnogim finansijskim nedaćama u prethodnoj godini. Prestolonaslednik Karađorđević je takođe naglasio koliko je njegovo kraljevsko visočanstvo ponosno na progres koje je Srpska crkva Sveti Luka napravila u proteklih godinu dana od njihove poslednje posete. Veliko nam je zadovoljstvo što smo ponovo ovde i pogledajte koliko je ljudi došlo da podrži ovu manifestaciju. I ponovit ću opet da smo izuzetno ponosni na oca Vasilija i popadiju i Jelenu za sve napretke kojima smo posvedočili za samo godinu dana. Svi znamo da nije ni malo lako izgraditi crkvu i zajednicu i zbog toga smo izuzetno ponosni na vas, rekao je princ Aleksandar.
bogat kulturno-umetnički program postarali su se Srpsko pevačko društvo Lira, folklorni ansambl Prelo, Srpski kulturni centar Opančići, kamerni ansambl Srbijana, dečiji hor i dečija folklorna grupa koji su se veoma vredno pripremali za ovaj nastup na radost svih prisutnih. Veče je privedeno kraju na simboličan način, tradicionalnim kraljevim kolom, na čijem čelu je, ni manje ni više, bio upravo budući kralj Aleksandar Karađorđević. S obzirom da je Sveti Sava prevashodno zaštitnik obrazovanja i đaka, specijalno za ovu priliku učenici Srpske škole Nikola Tesla su pripremili kolaž literarnih i crtanih radova na temu Sveti Sava, koji je bio izložen i specijalno najavljen u okviru akademije. Kraljevski par je i narednog jutra sa parohjanima prisustvovao svetoj liturgiji, služenoj u crkvi Svetog Luke u Potomku, nakon koje je imao to zadovoljstvo da čuje program recitacija naših budućih nada. Na kraju programa princ Aleksandar je svečano poklonio 2 knjige crkvenoj biblioteci. Poseta kraljevskog para će definitivno ostati u dugom i divnom sećanju naših parohjana i nadamo se da ćemo u skorošnjoj budućnosti biti svedoci mnogih sličnih manifestacija u našoj parohiji.